A compañía mariñense Wildfire Sentinel fíxose co galardón a mellor iniciativa empresarial no marco dos premios Cámara de Comercio ENCE a Innovación Forestal. A súa proposta convenceu o xurado, un nariz electrónico capaz de detectar lumes forestais con inteligencia artificial. ¿Quién no ha salido en algún momento a la calle y ha reconocido ese olor tan característico de un incendio forestal? Ese olor tan característico, la inteligencia artificial le dota de la capacidad de levantarnos una alerta y decirnos, aquí está pasando algo, mucho antes que el reconocimiento por una cámara que normalmente siempre va un poquito máis tarde. A dotación económica do premio foi de 5.000 euros. Na categoría de mellor traballo de investigación, a galardoada foi a investigadora da Universidade de Vigo, Antía Iglesias. Foi recoñecida polo seu traballo Ecosistemas Gráficos, unha aproximación á potencialidade artística do residuo vexetal exótico invasor. Recibiu un galardón de 3.000 euros. Aborda la problemática de las especies exóticas e invasoras y propone la reutilización de su biomasa para la creación artística contemporánea. Esta investigación fusiona arte, ingeniería química y forestal para desarrollar materiales celulósicos y pictóricos, es decir, papel y pigmentos, a partir de los residuos vegetales y analiza sus propiedades físico-químicas, estéticas y comunicativas. A desta edición foi a cuarta convocatoria dos premios impulsados a través do Programa Marco de Responsabilidade Social Corporativa de ENCE. O seu obxectivo é dar pulo ás novas iniciativas no sector forestal que propoñan solucións e modelos de xestión, produtos e servizos que sexan sustentables. Fomentar la innovación en este sector es crucial. Lo es porque la eficiencia en el aprovechamiento de nuestros recursos forestales es fundamental, tanto desde el punto de vista de su sostenibilidad como para la competitividad de las empresas que trabajan con esta materia prima. Y aquí la innovación, las posibilidades inmensas de la tecnología están llamadas a jugar un papel definitivo. Innovación e iniciativa son dous conceptos que no día de hoxe foron premiados aquí. E non debamos deixar de apoiar este tipo de proxectos cos que poderemos dar a coñecer o incalculable valor do noso monte, o monte galego. Se concienciamos a poboación da riqueza da que dispoñemos, conseguiremos que ano a ano o cuidado da contorna natural se integre dentro da nosa cultura. Tamén se entregaron 2 accessits. Na categoría empresarial recaeu na plataforma Picosacro por deseñar un sistema para a estimación de datos forestais a partir de fontes de datos de libre acceso. Cecilia Alonso, do Campus Terra da Universidade de Santiago, recibiu o accessit pola súa tese na categoría de mellor traballo de investigación.